sahur, basahur. Sahur basahur, ayo kita lah kasih bangunan. Pakajut jangan terlambat, kainat dahulu imsak. Bangun jangan melandau, ayolah kasbah kumur-kumur. Buangi aku siur, nang bakas goreng baliun. Ini bulan puasa, wajiblah berpuasa. Perintah Tuhan kita, tunaikan rukun yang ketiga. Karena bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, lebih baik dari 1000 bulan. Sahur basahur, ayo kita lah kasih bangunan. Pakajut jangan terlambat, kainat dahulu imsak. Sahur sahur sahur, ayo sana, jangan bawa jangan berguring hajak punyai. Bangun bangun bangun. Makacil bangun, julah kain ini bangun, kakak adik jua bangun, ayo kita semua bangun. Sahur 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 sahur. Anggar rinjing gurit panci, ayolah kas dipanasi, masak sayur masak nasi, lauk pauk sambal terasi. Amun siap yuk digarake. Basahur sahur, ayo kita lah kasih bangunan. Pakajut jangan terlambat, kainat dahulu imsak. Yuk sahur 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 sahur. Pakajut sana pakajut. Sahur sahur, bina melandau. Makacil bangun, julah kai jua bangun, kakak adik jua bangun, ayo kita semua bangun ya. Sahur 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 sahur. Tangga rinjing burit panci, ayolah kas dipanasi, masak sayur masak nasi, lauk pauk sambal terasi. Siap makanan digarake. Sahur basahur, ayo kita lah kasih bangunan. Pakajut jangan terlambat, kainat dahulu imsak. Bangun jangan melandau, ayolah kasbah kumur-kumur. Buangi aku siur, nang bakas goreng baliun. Ini bulan puasa, wajiblah berpuasa. Perintah Tuhan kita, tunaikan rukun yang ketiga. Karena bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, lebih baik dari 1000 bulan. Sahur basahur, ayo kita lah kasih bangunan.